Ko je kriv za izbijanje rata? Onaj ko je pokušao da razbije već postojeću, skoro 100 godina postojeću i međunarodno priznatu jugoslovensku državu, ili onaj ko je nastojao da spreči jednostrano odcepljenje pojedinih federalnih jedinica? Ko je kriv? Bazični udruženi zločinački poduhvat izvršili su oni koji su radili na razbijanju Jugoslavije. A to su Vatikan i Nemačka pre svega, a kasnije im se pridružile Sjedinjene Američke Države. Jugoslavija se nije mogla razbiti po granicama federalnih jedinica. Te federalne jedinice uspostavio komunistički režim. Odluka u vreme kad je donošena nije imala pravog legitimiteta. I znate, u modernom svetu legitimitet se uspostavlja samo izborima. Glasanjem građana, slobodnim glasanjem. Nikako drugačije. A komunistička diktatura je ustanovila te federalne jedinice. Nakon Drugog svjetskog rata. Jugoslavija nije od vajkada postojala. Pre Prvog svjetskog rata na Balkanu su postojale Srbija, Crna Gora, Austro-Ugarska i dole na jugu Grčka, Albanija, na istoku Bugarska i Rumunija. Pre Prvog svjetskog rata nije bilo ni Hrvatske, ni Slovenije, ni Bosne i Hercegovine, ni Kosova i Metohije, ni Vojvodine i tako dalje. Pobednička Srbija nakon Prvog svjetskog rata imala je u svom sastavu Makedoniju, Crnu Goru i Vojvodinu. A onda je srpski regent Aleksandar Karađorđević prihvatio zahtev narodnog predstavništva države Slovenaca, Hrvata i Srba da se priključe Kraljevini Srbiji. Kad se raspadala Austro-Ugarska, u Zagrebu su se skupili srpski, hrvatski i slovenački narodni predstavnici u novembru 1918. godine, proglasili državu Slovenaca, Hrvata i Srba i zatražili priključenje Srbiji. Tu improvizovanu državu niko na svetu nije priznao. Ona je vrlo kratko trajala. Ali ona je dokaz da je Jugoslavija postala ujedinjenjem Srbije s jedne strane, koja je obuhvatala Makedoniju, Vojvodinu i Crnu Goru i Kosovo i Metohiju, i s druge strane države Slovenaca, Hrvata i Srba. Jugoslavija, ako se cepala, nije se mogla pocepati po komunističkim granicama. Nije se mogla pocepati opet na predratnu Srbiju i državu Slovenaca, Hrvata i Srba, jer su i u toj državi Slovenaca, Hrvata i Srba također Srbi bili jedan od konstitutivnih naroda. Srbi su se ujedinjavali sami sa sobom, a uz njih i Hrvati i Slovenci. Prva takva država proglašena je pod nazivom Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Pa kraljevstvo pretvoreno u kraljevinu, nedugo zatim, a onda 1929. godine, nakon šestojanuarskog državnog udara, kralj Aleksandar, koji je raspustio parlament i političke partije, proglasio je promjenu državnog naziva u Jugoslaviju. Jugoslavija je bila sastojana od 9 upravnih oblasti, a ne autonomnih. Pa je pravljen neki kompromis sa Hrvatima, pa su dve upravne oblasti i delovi nekoliko drugih spajani da bi se kao upravna oblast konstituisala i Banovina Hrvatska neposredno pred rat, ali se nije ni stiglo to provesti kroz ustavno-pravne norme. Hitler je izvršio agresiju na unitarnu jugoslovensku državu. Pokušao je prvo mirnim putem da pridobije tu državu da pristupi Trojnom paktu. Tadašnja koaliciona vlada koju su činili neki srpski i hrvatski politički predstavnici potpisala je pristupanje Trojnom paktu, ali je srpski narod izašao
na ulice i to oborio. Izvršen je državni udar i Hitler je napao Jugoslaviju. Okupiravši Jugoslaviju, Hitler je njenu teritoriju podelio skoro po sadašnjim granicama po kojima tu teritoriju Jugoslavije dele Amerikanci. Vrlo su mala odstupanja. Slovenija je podijeljena između Njemačke i Italije, proglašena je takozvana nezavisna država Hrvatska na teritoriji današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srema. Srbija je bila direktno pod nemačkom okupacijom, ostatak Vojvodine podeljen između Mađarske i Njemačke, Kosovo i Metohija priključeni Velikoj Albaniji, a Makedonija priključena Bugarskoj. Ali šavovi su isti, podudarni, antisrpski. U srpskom narodu u toku rata su postojala dva antifašistička pokreta. Jedan nacionalistički, Jugoslovenska kraljevska vojska u otadžbini, i drugi komunistički. Zapadni saveznici su izdali srpske nacionaliste, podržali komuniste, praveći trgovinu sa Staljinom, i isključivo zahvaljujući tome komunisti su odneli prevagu. A kako su se Hrvati ponašali? Hrvati su 1941. godine skoro listom bili za Hitlera. Nemački oficiri svedoče da je nemačka vojska u Zagrebu dočekana tako oduševljeno da se s tim dočekom može porediti samo doček u Hitlerovom rodnom mestu u Austriji. I sve do kapitulacije Mussolinijeve Italije, Hrvati su čvrsto bili uz Hitlera, čak hrvatska legija sa 10.000 vojnika borila se kod Staljingrada. I tamo skoro cela izginula ili pala u zarobljeništvo. To je suština ovog našeg današnjeg rata, ovih naših današnjih sukoba. Komunisti su, sledeći kominternovsku tradiciju, imali u osnovi jedan izrazito antisrpski projekat. Oni su prvo izmišljali nove nacije, da bi se smanjilo brojčano učešće Srba u ukupnoj jugoslovenskoj populaciji. I našli su pogodno tlo u Makedoniji, u kojoj nije bilo neke posebne nacionalne svesti. Makedonsko stanovništvo je određen prelaz između srpskog i bugarskog. Na zapadu je bilo blisko etnički Srbima, na istoku Makedonije je bilo bliže Bugarima, ali neke razvijene nacionalne svesti nije bilo. Oni govore staroštokavski jezik koji je u osnovi modernog srpskog jezika. I s njima nije nikada bilo nekih naročitih problema. Ali komunisti su izmislili crnogorsku naciju. I komunističko rukovodstvo Crne Gore je na silu narod naterivalo da se izjašnjava pripadnošću te nacije. 20 godina posle Drugog svjetskog rata izmišljena je muslimanska nacija. Od Srba islamske vere. Od Srba koji su u vreme turske okupacije, koja je trajala 5 vekova, prešli na islam. Iz raznoraznih razloga. Njihovi potomci su ostali u toj veri. I zavoleli tu veru, i zašto je ne bi zavoleli ako im je ta vera prirasla srcu. Ali vera nije mogla da im promeni etnički identitet. Promenili su komunisti. Pred kraj Drugog svjetskog rata komunisti provode federalizaciju Jugoslavije. Pošto je izvršen genocid nad srpskim narodom, više od 1 milion Srba je ubijeno. Najviše Srba su ubili hrvatski fašisti, takozvane ustaše, klerofašisti, kojima je rukovodila rimokatolička crkva. Rimokatolički sveštenici, ogroman broj rimokatoličkih sveštenika lično svojim rukama je učestvovao u pokolju srpskog naroda. O tome postoje bezbrojna svjedočanstva, tomovi knjiga su napisani, tomovi dokumenata objavljeni. Nadam se da nije potrebno da vam to posebno ovdje dokazujem. Nakon što se desio taj genocid, komunisti su pokušali politikom nacionalnog pomirenja u uslovima totalitarnog režima da poravnaju sve ono što je bilo u Drugom svjetskom ratu i da uspostave jednu državu kojoj bi postojala unutrašnja ravnoteža na osnovu 6 federalnih jedinica. Tako je konstituisana i Hrvatska federalna jedinica.
Republika Hrvatska, Narodna Republika Hrvatska. Ali je konstituisana tako što su se sastali srpski i hrvatski politički predvodnici sa tog područja i dogovorili da postoji Hrvatska federalna jedinica, ali da su u njoj i srpski i hrvatski narod ravnopravni i da su konstitutivni faktor. Šta znači u jugoslovenskoj političkoj teoriji kategorija konstitutivnog faktora? Naroda kao konstitutivnog faktora. To znači da niko mimo volje tog naroda ne može da odluči o njegovom statusnom pitanju bez njegove saglasnosti, makoliko taj bio brojniji. To znači da nikada Hrvati nisu imali ustavno pravo da nadglasaju Srbe i da promene njihov status, odnosno status Hrvatske federalne jedinice. Možda se s tim niste susretali u svojoj dosadašnjoj praksi. Pokušat ću to plastično da vam objasnim. Zamislite da gospođa Kristina Dal i ja pripadamo jednoj socijalnoj zajednici i da u toj zajednici postoji propisan način ponašanja, obaveza, prava i tako dalje. I mi se toga držimo, zajednica funkcioniše. U jednom trenutku se pojavi remetilački faktor i neko pokuša da promijeni status grupe pripadnika te zajednice i kaže mi ćemo vas nadglasiti. Zamislite, ja recimo imam 120 kg, gospođa Dal da ima 90 kg i da ja kažem na osnovu 120 kg ja imam 120 glasova, a vi sa 90 kg imate 90 glasova. I sad ja sa svojih 120 glasova vas preglasavam i kažem više nije vaš status kakav je bio ranije, sad je drugačiji, sad ste manjina. E to se desilo u Hrvatskoj kad je Tuđman došao na vlast. Tuđman je jednostranim aktom promenio hrvatski ustav. I Srbi po tom ustavu više nisu bili konstitutivni narod, nego nacionalna manjina. S tim se Srbi nisu mogli pomiriti i to je uzrok građanskog rata u Hrvatskoj federalnoj jedinici. Po ustavu bivše Jugoslavije nijedna federalna jedinica nije imala pravo na odcepljenje. Smatralo se da se pravo na samoopredjeljenje i odcepljenje iskoristilo pri kraju Drugog svjetskog rata, kad je konstituisana federacija. I da se to pitanje više ne može otvarati kao problem. A i da je moglo. Slovenija je mogla da se odcepi od Jugoslavije. Jer Slovenija nema nikakvih unutrašnjih nerešenih pitanja, preko 90% Slovenaca i tako dalje. Ona bi se morala cenkati sa saveznom vlašću oko ekonomskih i financijskih pitanja do kojih dovodi odcepljenje, ništa više. Međutim, Hrvatska se nije mogla odcepiti od Jugoslavije i promijeniti svoj status bez saglasnosti Hrvata i Srba koji žive u Hrvatskoj. Samo da su Srbi koji žive u Hrvatskoj pristali na odcepljenje Hrvatske od Jugoslavije, Hrvatska se mogla odcepiti. Bez pristanka Srba nije mogla. Jer tako je konstituisana Hrvatska federalna jedinica. Republika Hrvatska kad je osnovana pri kraju Drugog svjetskog rata, ona je na takvom principu osnovana. I ne može to jednostavno neko promijeniti. Još drastičnije se to desilo na primjeru Bosne i Hercegovine. Prvo, komunisti su smatrali, pošto je u Bosni i Hercegovini živjela većina Srba, uprkos genocidu većina Srba, da bi Bosna i Hercegovina trebala da bude u sastavu Srbije. Pa su onda pomislili, bit će teritorijalno prevelika Srbija, bolje posebna federalna jedinica. Pa je Bosna i Hercegovina konstituisana kao federalna jedinica u kojoj su 3 naroda ravnopravna. Srbi, Hrvati i muslimani. Muslimani nisu smatrani narodom i nacijom, ali su smatrani kao posebna etnička grupa jer su imali kao pripadnici islamske veroispovesti jedan oblik svoje kolektivne svesti. I on je nesumnjiv. Ja ga ni danas ne osporavam.
Taj oblik kolektivne svesti zasnovan na islamskoj religiji postoji. To nije nacija, ali jeste jedna etnička grupa zasnovana na određenoj religiji. Ta tri naroda u Bosni i Hercegovini su bila konstitutivna. I u Ustavu je napisano da su ta tri naroda konstitutivna. A to znači da u pogledu rješavanja njihovih statusnih pitanja nije moguće preglasavanje. Bosna i Hercegovina se mogla odcepiti od Jugoslavije samo ako se dogovore politički predstavnici Srba, Hrvata i muslimana. Pravno je bilo nemoguće da se dogovore muslimani i Hrvati da nadglasaju Srbe i da se odcepe. To je pravno bilo potpuno neizvodljivo. A to je urađeno protivpravno. I zato su Srbi morali da reaguju. Ako se Bosna i Hercegovina odcepljuje od Jugoslavije, onda se i Srbi odcepljuju od Bosne i Hercegovine. Zašto ne bi? Po kom osnovu muslimani i Hrvati mogu od Jugoslavije, a Srbi koji žive vekovima u Bosni i Hercegovini ne mogu od Bosne i Hercegovine? Gde je tu logika? Umešao se i strani faktor. Požurili su Vatikan i Nemačka još u januaru 1991. godine, čim je usvojen Vensov plan za Srpsku Krajinu, da priznaju nezavisnost Hrvatske. Ja ne moram vas da učim, gospodo sudije, u međunarodnom javnom pravu postoji princip koji se dugo primjenjuje. Kad se priznaje nezavisnost novostvorenih država, nezavisnost i suverenitet se može priznati samo na onoj teritoriji koju kontroliše centralna vlada. Kad je priznata nezavisnost Hrvatske, to priznanje se moglo odnositi samo na teritoriju koju je kontrolisala u tom momentu centralna hrvatska vlada iz Zagreba. Na druge teritorije se nije moglo odnositi. Tako isto u slučaju Bosne i Hercegovine. Nezavisnost se mogla priznati i suverenitet samo na onoj teritoriji koju je kontrolisala Izetbegovićeva vlada iz Sarajeva. Ujedinjene nacije po diktatu Amerike su pogazile međunarodno javno pravo i priznale države koje se nisu mogle priznati. I tako se desio krvavi građanski rat. A taj građanski rat je onda okončan na srpsku štetu, a to ne može istorijski dugo trajati. Udruženi zločinački poduhvat organizovali su oni koji su razbijali Jugoslaviju, a ne mi koji smo se suprotstavljali razbijanju Jugoslavije, koji smo se suprotstavljali jednostranom odcepljenju.